este onde vai? A La Coruña. Bueno, tamén me vale. Canto é? Oh, it's free. Ese precio. Que foi eso? Non te movas, non movas nin un pelo. Quen eres? Cala a boca e non te movas, quen eres ti? Pensei que isto era unha illa deserta. Como te chegastes tanto a esta praia? Non cho sei. Mintes, direicho que eu creo que ti eres un dos outros. Pertences á iniciativa Calma e viñestes a acabar con nós, trabúcome. Non sei nada de iniciativas, Ah non? E que pasou cas galiñas? Tampouco sabes, non, Miliki? Galiñas? Non pode ser. Sabes que ganas tiña de encontrarme con algún de vos? Para que non, Jodier? Non o fagas! É un dos outros, que compasión se merece? Esqueces o que nos fixeron? Non fixe nada, Cala a boca, mi color! Como sabes que é un dos outros? Ten que selo, seguro! Non viste como a eles? Puido cambiarse de roupa! No centro comercial da illa? Don't be crazy, Jodier. Levamos todo o tempo aquí sen mudarnos de roupa, comprendes? Mírao, está tan perdido como nós. Eso é certo. Como che tamas? Igor Damianov. Desencantado, eu son Super López, estes son Jodier e Asaído. Canto é? Oh, it's free. A ese precio. Aparecemos nesta illa sen saber como, tras un accidente que íamos co Finisterre cara a La Coruña. Tamén, creo. Non che recordo. Eu iba na cola. Xa, desde o primeiro día estamos intentando sair daqui, pero non sabemos como. Pero está deserta, non? Non de todo. Existen uns individuos que deben levar... Iso xa o sabe! Jodier! Agradecería máis da túa parte. Non quero. Queres unirte a nos e buscar a maneira de sair deste lugar? Por supositorio. Pero estou quedando sin batería, Tes fame? Non, pilas pro meu Wallman. Ven comigo. Sei onde podes conseguir unhas papas. Estarei te observando, Miliki, non me fío nin un pelo de ti. Vai a bíceps. Sei, tal vez despois che deixe bicalo. Este non di nada. É mudo. Non tardaremos moito, rapaces.
Que é aquel? Ali foi onde atopamos as galiñas. Cremos que era un campo de concentración.